uNgizwe mina bengithi noma esesibhedlela kulesi seyinhlanya lesafakwe kusona sabantu abangaphilile kahle ekhanda kunentambo kaparafini engafiki lapha kodwa bengithi khona lapha ezibuye kwazi ukucobhoza khona idonsa uparafini isibani sikhanya yabona ke le hayi uNgizwe uhlezi futhi uqhele qamba manga kahle kahle mayethena akabafuna abacindezelo yabona le athale egqoke uNgizwe mina msalofu ngingedwa angithandi ngenhliziyo yami yonke nginezizathu noma ungathi indwangu noma ungathi yini iuniform yamabhunu le eyabacindezeli lento iresembla ioperation yokucindezeleka komuntu omnyama uNgizwe uyawazi komunye yemlanda ngazi noma usakhona njengamanje umlanda ekhanda lakhe kunabantu abamnyama abafa emasimini njengamanje imhlabathi yamabhunu ivundiswe imizimba yabantu lapho labantu abaphenduka omanyolo abangaziyo ukuthi bagqitshwa kuphi nezindawo emabhunwini the last thing ukuthi bayibone noma the last picture eyayisesithombeni sabo bayibona bedutshulwa behlukunyezwa noma benziwa yonke into ongayicabanga yokuhlukumeza umuntu azashone ngehluku it was this uniform ilesi sigqoko lesinalo uniform le brown mina ngazi ukuthi abantu bakithi mawuzizwa une feeling yokuba umlimi ayikhona mhlambe into ongayigqoka noma into ongathungiselwa yona and uzubona belungu yabona kunalapho khona mawuthenga ukudla kwezinkukhu lapha empangeni uphiwe mahala lento le uniform yawo le yamabhunu for which reason ziningi yazi ukuthi ungayithungisa ungayenza even nangenye indlela guys this symbolizes apartheid angifuni uqamba manga it symbolizes apartheid so angazi ukuthi makuthiwa ulwa nomalema usengaze elwe naye nangendaba yaseMoses Mabhida agqoke le uniform usho ukuthini ngale yonto leyo uNgizwe akasenendaba yena nomuntu omnyama yini thina sinjalo siyohlezi sifuna ukuthi sipraise amabhunu sizenze bona ngayo yonke into bafika belumbi basicindezela sikhuluma ilanguage yabo sakwazi ukukhuluma isikhuluma isiZulu nje uziyoqeda yonke into esiphilayo siphila isilungu ngisho nemishado yonke izinto esizenzayo ngisho nokugqoka sifuna ukugqokisa kwabo sifuna ukufana nabo whatever ama activities esingawenza sifuna ukuthi sifane nabelungu no Ngizwe futhi nabo benjalo bebethi bona ba amabhinqa uyiqola nto ngoba uyazi ukuthi amabhinqa alibele yini ukuthi awazini ngezinto eziningi nangeblando yalelizwe mhlambe ke kwenziwe lokho ukuthi ayekho umuntu ozomchallenge ngale nto akayigqokile ibhizingi EFF lapha nimbeki ayine emhlanje into enhle engakaze ngiyibone yenziwa yenye nanoma yilona liphi iqembu ibeke each and every city ngicabanga ukuthi izobehlela abantu besifazane lapha ibeke ama sanitary towels like awungabizi nje sanitary towels is fine uyacabanga malini yake yenzekaphi le nto leyo wakwayibona phi le nto leyo yazi ama artist nento enye ukufuna futhi account ngoba bengama artist nje kanje abalazi kusasasa le EFF bengavuma abanye ukusebenzisa uNgizwe unless ke mabebhadaliwe kumsebenzi abalazi kusasasa le EFF eKZN nakwezinye ezindawo uma ukuthi bazovuma umobilize uNgizwe ukuthi afeze izimpi zakhe bazosala besenkingeni kusasa angeke bakubona namhlanje kuyothi kumele ngelilanga ukuthi baqashwe besale beme ngemumva kanje kuthiwa hayi lona wayenza kanje lona wayenza kanje ka deserve 1 no 2 no 3 abantu ufuna bakwazi ukuvula lento le iscope sokucabanga into ongayicabanga namhlanje ucabange nekusasa unless eba ukuthi uqashelwe ukuthi uyosebenza ngempela uyobhala imali but uma ukuthi nje uyovolunteer uzonika imali ka petrol kanjani uNgizwe ithathe imali kwa art and culture ephuthuma kangaka ukuthi xhasa umcimbi wakhe who is behind him kahle kahle enye izinto ufuna sibuze zona lezo amabhinqa ufuna ahlale phansi nawo labantu ababizwa ngamabhinqa mina ngisafisa ukubabola laba bantu ababizwa ngamabhinqa ukuthi abantu abandloboni kahle kahle mina ngazi uthe uNgizwe ke ubethu uqasha abantu laphana ekubaqashela transport bathi khona transport yamahala leye EFF kanjani nje ufike baqithize workshop akuseke ukudlamini manje futhi lawa ama artists angathi aphile ngabona kwipost azobe xhuma laphana workshop konke ngiphatha kabuhlungu ilento lena yale uniform le khona lapho kusashoda khona kuthina singabantu
asikakazi ukudlula amabhunu awakazi ukuhlonipha abantu abamhlophe nje abelungu abakazi ukuhlonipha masise nje sisathanda ukuba yibona ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke kulele kunye kube kubili ngabe kuyavusana. Siyoke sibona nje ngoba phela incindezelo lo unswinyo lo siphila ngaphansi kwalo esiyiphilisa thina njengamanje kuselukhuni ezweni.